Bia Kamal ka Nuer online TV channel ka jen gwas me ban rache me ban jakwen raje bu kono kwene bere wish ka juba ka do mo chalat ka jen go charam dan la le la kalat ka SPLM IO chaje yiɛn ndo ba dan yiɛn ka je ban je linga je lere me ka ban ma dan chiro da lad ba re wichin winemi ban je nyoko mo kwen kono gor jen o jinder je nyoga nasen ko ken dire comment de subscribe mi jirama jedit ka de notification bell de je twany ko de lerin content ba no gwas me de kan chamala shukji ere ler kana me men bu kono linkedin ata danan chirik chiku to ga je ke ta dan wori kamu kan kamarep kana rodien re wi ki juba ka jen gwas me chimal chiditin ban jeling General Gabriel Duop Lam jen deputy chief of staff ka defense force ke SSPDF South Sudan People Defense Force ka jen ba chief of staff ka South Sudan People Liberation Army ka SPLM IO alo jen akwere rawde ka mila ka defense force ka jen akwere nyam ka lertin kon la latke ka SPLM IO pin Dr. Yemachar na me jen ana gorno de yen lingwasme men yen geje chala do ne ko na yen South Sudan security forces ngai kone ala national security kane ko na yan gudeme na me amen chalat gwasame ko yena na cha yana wajena connection kumandan le rode rei wiknaser ko shi denyi ki jeshan bor shi kan which andana tidej SSPDF tin mala de ke me yadit cha wedien cha jadak dorin cha jadak la wajen shalke wi yara diu mentre wik kan nasser cha dagan walle jeshan bor ka shankan mon ga pay diok ron kina dangraw ide jen dangraw ide dich na mo che jeslam di che jen ka kuma kirma yadit ci kan shu goro no be kanidin konti la SPLM IO be kan ga kep shangna mentale ga tet ko en SSPDM ngai kana gwan me shalat anidin konti la local community ki hali me ci kan demand lat kan no go ne ni unify for the no charge lo kirma yadit ngai kona re jongna tetene kire nin teti chinate ko lat ka jelong do no shik kirma yadi ceje gujen o dong amede gwasda kete ka korm de tuɔɔk antama jenci korje chu tuɔɔk na seren walle tuogror na pan gwadmi mo cha de ni SSPDF chagar yaw ka dor ka cha wedien cha de kep ka ci jejen borba che meti di cha kep ka SSPDF no mo chelo den che jaga jajek che kan gorno biken SPLM IO biken kep biken kwargen biken ka kep ko dong de karach ke jejen bor ke kwai kamana le rode ba men kuna la dirge jetama wa menador ring ma chaten la Dr. Ring Machar vice president of South Sudan mala kwere SPLM IO wa dor ba jen chaje gol netin kon tilla deni SSPDF ke tin kontini pin kirma yadit na me gaina antamare wi ke South Sudan tineri wani kan gorno an go right kan ke Luray General Luray Kong Ramadan le la kalat ke SPLA dung kirm yadit ki SSPDF wajen tel michalar ando badana yen kana kwara SPLM IO tel michalar tin duno shi kan office den ki muktab yen kana gak alo cikana gorno dong bu rekana ko la kan leher la kan kala na won na me je ndana shalat ka ta dana shirye ko me cholar ka je koy ka manan broda lat beje kwen gwasame ka to English. General Gabriel Duoblam, the Deputy Chief of Defense Forces for the South Sudan People Defense Forces or SSPDF and Chief of Staff of the Sudan People Liberation Army in opposition or SPLM IO, is alleged to have been arrested by South Sudan security forces. Lam Gabriel, the SPLM IO force spokesperson, confirmed to Sudan Post. However, the SSPDF was supposed to issue a media briefing this afternoon to address the allegation, but it was later adjourned by the spokesperson General Luray until further notice. Ajen shaling chigan gujen ode karwaje wale ko de kana ladmadan le rode en kuma SPLM IO duno charge block SSPDF shikan logono lel kan kede na ro kuma le rode rewi ki juba duno rewi ki juba tin security midit teten ne me jenda na gode nyaa yekel en ban je kuma do dien bi atakama bye bye.